Emakhosini akuyokhanya. Ngikhuluma ngumlanjwane, isengenza amavideo amaningi ngokuba umlanjwane. Uyazi imilanjwane inokudelela, angifuni ukucamba amanga. Uma ngi-explain umlanjwana yini, sikhuluma ngomuntu abazali makuba bashadile. Lo muntu loyo sithi unecala, uzaleke kabi, uzalwa phansi kwamacala ngoba abazali abashadile. Now we've got imilanjwane ekwama breadwinner. And nina abantu abadala niyavuma ukuthi imilanjwane yenzisa izinto ezi-wrong. Umlanjwane makube uyi-breadwinner kusabalulekile ukuthi mshana noma mntana wala sifuna ukuyenza into nje besicela okuncane. Umlanjwane akanayo i-right yokuthi angayenza umsebenzi ongaze uzuchitha igazi ngaphandle ukuthi nimenzela lo msebenzi unomuzi wakhe. So kunabazali abantu abadala abavumela imilanjwane ukuthi ngoba ba ama breadwinner abasebenza bayenze umlanjwane uzokwazi ukukhululeka mhlazane athola umuzi wakhe. Mase itholile umuzi wakhe nakhona kuyodingakala ukuthi iqale ngokuthi bamhlanganisele idlozi. Uma kabo mama nabo baba basazwani noma kunalabo mama abafihla abo baba ukuthi abobani, mina I'm shocked ukuthi mama mawusafihla namhlanje, because ngiyaye ngithi into engakuyenza ukuthi ufihlele ingane ubaba wayo inye kuphela ukuthi ulele nobhuti wakho, ulele no-one womndeni, ulele nobaba wakho. Yiyo ebuhlazo but umuntu wangaphandle ngisho nanoma ngabe beshadile lo ndoda umntana ububalekile ngoba nibashiya emanyaleni. Bomama yekelana ukufihlela abantwana abobaba babo, cause kuyofika lesikhathi la beza kumhlambululi bacela ukuhlanganiswa idlozi. At least mshiyene information yokuthi ubaba wakho ubani igama lakhe nesibongo sakhe ukuze sizokwazi ukumshelezela umntana ngoba uma ihlulekile kwisintu ngokamoya sakhona hlanganisa idlozi. So kwamele mawumlanjwane undlule entweni enjalo ukuthi kwamele uhlanganiswe idlozi ukuze mawufika kwakho unanoma ukuthi wekulanda amadlozi wazi ukuthi ulanda idlozi sewulihlanganisile. Idinga abomhlambulula abantu abakwazi ukucommunicate ukuba bo middlemen bedlozi. Cause owamanje obunyanga bamanje nobuprofite bamanje it's all about amakhambi. There's bigger picture kamoya about communication with the dead. We understand abantu abangasekho. So lo yamiswa sekuyenzwa nje imbuzi kuhlatshwa imbuzi kuyenzwani kungcoliswa nje imisamo wes while kubenefita lo muntu enimcele ukuthi azoninceda ngoba bona igazi into eba exciteayo nokuthi nibashela inyama. Emakhosini ngicela mawumlanjwane uwazi ukuthi nanoma kungayenzakalani usalandela imithetho ukuthi uyibreadwinner kakhulukazi ithola ukuthi umamakho uyibreadwinner umamakho usesekhaya niyamosha because of imali. Nanoma ungaba ibreadwinner lalela umalume ukuthi uthini uyone right lalela umntana kamalume umalume makubuke washona irespect isafune kumlanjwane uyokhululeka mhlazane anekwakha yozenza izinto kwakhe comfortably so. But as long usese under kabo mama hayi usenkingeni ungathi bangakuyeka wena uncedise nje ngemali in whatever bafuna ukuyenza, but that concerns you half kusho ukuthi wena uhamba ngomsamo half mawukabo mama. Please don't forget to like and subscribe.